ban shanga pibaro kibashitong bat ibakia jingken. Uba renekten lingdo tongkhar ubadiu MLA jong kamau kerwat constituency hadin bola dep pan nijurip hi dalagi jongki khmat ye kejingking yat kali kabaya so nakashnong soma shadu shakashnong jashiar jong ka southwest Khasil district kabadai ban kam lingba kawa riliang ulalap bay kate kejingking lapin sange no ya kejing trei hakaba wat wei unong trei ru umdana kate kejaka. Habaya day bagate kabenta baran ten ulapin pau jing sngo diaw bay kate kajingking kabalong kabadan kam na kabenta ki pai ba jong kathani brok away bikin yo ban ya lingba kate kajingking henry mentala shu no kongreng ulay thuru bakumba long menta kate kajingking ka shudan tang shiliang upaya kat ba ki way pat don ulapin kan mauru ba kajingtay kate kajingking lamang tingka lingba ka World Bank ban pentre hadu kumba sauklur shiteng Shushu ubar ten ula kentuyu kontraktor ba pentre ye ketika jingking ba unsngo ba ban pentre no akam kloy lani ban sedang biang ye kejingtre ba omde ban pensakut kumni namar ka ayom ru kade ka ayom ban tre haswa ban wan ka ayom liur bat ula ong ru ba kumno kane kejingking kala de ban dep no ba ki priu kindup suk ban yo shibun kejing mentoy leng ba kani kesurok ka ba penyeso ye shibun teli kishnong ha kani kathan Jingo ekene kejingking klem da ai kado kejing pentip la kalong hak department la ne kontraktor kade ka surprise inspection ke jonga kumamle namar nga sukian ta kejingking kwa bahkan ui bahkan depno kejingking ngala yo ban wan ni sindru haswa ban sedang ti sukumen ban ui ba menta hakane jingwan jingo ka baar jonga ban wan inspect ke kejingking menta la yang nu we abotment Sukumen berai kublai kepangi kontraktor iba kersian bor wanyang iba latrei kene ke jingking hakaba ngile yo ban yo ka funding na kaliang jong ka World Bank kumba 100 crore siteng kene jingtrei la sanction hakaba ka kentup ru tai ke jingtrei ka ban habban yat na tai ke surok PMJSY hi hadu ban poi kene jingking bat ye kene jingking Gio i mata bak jingtrei ka yat syakmat tende ni so si kendiat ya ka ba om sim ngemlap syu bandon ki batrei hang ne ki ban beteng wat lai lala un pendep ya kene ka yung no abutment way tende rang kam te so way abutment ni kibelti by conductor in yo ban resume biang ki jingtrei wat la nga su thu ba markadon ka jingtrei ka surokro te kalak banlong ba wat la kimdon hang ne de kidang trei ka tai ka way kaliang kenang ban pensuk haga kit haga ba ki won kit kitiar dra kila pendep sya ka tai surok hadu ban poi hang ne hajan abutment kenang ban suk ban kit mau kit siap ikbelti ba kata kan dep ka por po biang nomor ba mentangi don haga hakas ayom trekam te ikbelti bi conductor in lestat kan bala kenang ba lakuno kumno haswa ya ka ba karwan kaliyur ikbelti ba kenang jiking kan dep haka bagi pajba ken yo ban yaj na siliang kumbangi tip bai kene jiking la snak nang ban penjan ya kene kadong silang haka bakile kiwan bat ka thany jaran bat ka thany pendiwa haka bada ke jingdep ke jiking kan long kuma connect ya kene silang bat ka diwa bat ka jaran kaban kam penjan haka lek kawan kumba klom ta ki habat lek nang ni jingai haka ban hiar sya du satai sya jasiar tete sa cube yang jakrem tikan jingai kale kawan di dadep ni jingking kan penjan ye ki pajba na kini silang na kini kindu snong sene kin janon pen kam kini ye kini jingking ti ngakmilti bagi department kan ya budin bad kontraktor ru kumba ru rangba jungi ne kadong kathan ibadon bahag jigir klik nam takaroi kapar nadu kipaju im swai ba rojen ro marngar ti kibelti bakan nong kopta ya ka ba indio ban trei ke jing trei ban pendap hakapor ko biang kenang bagi pajba kan kenang bakan nong kajir kui pajba barok ban kam ke jingking